Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaburijemo amaperereza y'umushinjacyaha w'Umuryango w'Abibumbye ku bwicanyi bwa FPR. Byongeye kandi, inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashaga Abanyarwanda mu kwinjirira umutekano w'ibiro by'umushinjacyaha wa TPIR. Twari tuzi ko urwego rw'ubutasi rw'u Rwanda rwahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikoresho by'ubugenzuzi kandi rwabikoreshaga rushyira mu kaga ihanahana ryacu ry'amakuru kuri telefoni, kuri fagisi no kuri murandasi. Aya ni amagambo ya Del Ponte ubwe yiyandikiye mu gitabo cye kuri paji 183. Florence Hartman, umukuru mu bari bungirije Del Ponte, yabonye ko hari inyungu z'Abanyamerika mu iperereza rya Bruguiere rya Del Ponte ku birebana na Kagame kuva mu mwaka wa 2001, agaragaza neza ko Abanyamerika bifuzaga kumusunikira mu gukemura byuzuye mu buryo bwa politiki aya mayeri yo kwivana mu kibazo. Ibi Florence Hartman yabivuze mu gitabo cye kuri paji 162 kugeza kuri paji 263. Nanone inyandiko z'ubutegetsi bwa Amerika zavumbuwe n'itsinda ryunganiraga Nabakuze, harimo n'inyandiko yo muri Nzeri mwaka wa 1994 yoherejwe n'umunyamabanga wa leta Christopher W. zerekanaga zifashishije ibimenyetso ko guhishira ibyaha byakozwe na FPR mu by'ukuri byatangiye guhera mu kwezi kwa Kanama umwaka wa 1994. Ibi nabyo Florence yabivuze mu gitabo cye ku mapaji yavuzwe haruguru, ndetse na mbere y'uko akanama k'umutekano ka Loni gatora umwanzuro wo gushyiraho TPIR mu Gushyingo umwaka wa 1994. Ku itariki ya 3 Werurwe umwaka wa 2003, Abanyamerika batangaje igihe gishya cy'umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda binyuze mu buryo bw'amasezerano hagati y'impande zombi yasinywe n'ubutegetsi bwa Bush, hagamijwe gukingira abanyagihugu gukurikiranwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI. Nabyo Del Ponte yabyanditseho muri aya magambo. Nakekaga ko nk'ingurane y'uko u Rwanda rusinya aya masezerano, Perezida Kagame yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumufasha mu nkundura igamije kubuza TPIR kurangiza iperereza ryayo ryihariye ryo gushinja abategetsi bo hejuru mu Rwanda barimo na Kagame ubwe ku bijyanye n'ubwicanyi bwakorewe Abatutsi bashinjwaga ko bakoze mu mwaka wa 1994. Ibi nabyo Del Ponte yabyanditseho mu gitabo cye kuri paji ya 231. Nubwo Del Ponte agaragaza gusa mbanguhe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda yo mu Gicurasi mwaka wa 2003, hari hashize imyaka irenga 10 hariho umubano wihariye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na guverinoma ya Kagame, kandi ibyo byatangiye mbere gato y'igitero cya FPR cyabaye muri Gashyantare mwaka wa 1993 kigamije gufata Kigali, cyanageze neza mu marembo y'umurwa mukuru. Inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza yanditsweho birambuye muri raporo y'umwaka wa 2009 yakozwe n'ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'ibihugu rya Commonwealth, ryasabaga ubutaretsa ko u Rwanda rutakwemererwa kwinjira muri Commonwealth. Igitabo cya Del Ponte cy'umwaka wa 2009 cyahishuye ko mu mpeshyi y'umwaka wa 2003 yakuwe mu nshingano za Loni ku Rwanda bikozwe na Pierre Prosper wakoraga muri Departement ya Leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wari waranahoze ari umushinjacyaha wa TPIR mu rubanza rwa Akayesu mbere y'umwaka wa 1999, kandi Del Ponte akurwa muri izo nshingano kuko yagerageje gukurikirana abantu ba FPR.
Igitabo nanone gisobanura ku buryo bwimbitse ibyaha umushinjacyaha wa TPR Delponte yari afitiye ibimenyetso byerekana ko Kagame na FPR bari abanyabyaha kandi yari abifite kuva mu mwaka w'2003. Muri Gicurasi umwaka w'2003, Pierre Prosper wari ambasaderi mu bijyanye n'ibyaha by'intambara mu butegetsi bwa Bush. Uyu Pierre Prosper yari mushya mu biro by'umushinjacyaha wa TPR kuko Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika yari yaramugize umushinjacyaha mukuru mu rubanza rwa Akayesu rwarangiye na mbere y'uko Delponte atangira inshingano ze muri TPIR. Ni urubanza rwapfundikiwe ku itariki ya 2 Nzeri umwaka w'1998, ruba urubanza rwa mbere habonetsemo umuntu uhamwa n'icyaha cya jenoside. Prosper rero nawe yari azi neza kuva igihe kirekire ko ibiro by'umushinjacyaha wa TPR byari bifite ibimenyetso ku byaha bikurikirana kuri FPR. Uyu rero Pierre Prosper yatumije Delponte muri Departoma ya Leta y'Amerika, amuha itegeko ryo kumenyesha inyandiko ze z'iperereza kuri guverinoma y'u Rwanda, ariko Delponte abitera utwatsi. Prosper yahise amumenyesha ko atazongererwa manda mu rukiko rwashyiriweho u Rwanda. Ibi by'uko Delponte yatumijwe muri Amerika agategekwa kumenyesha guverinoma ya Kagame ibyaha yari akurikiranye ku bantu ba FPR akabyanga, Pierre Prosper akamubwira ko akazi ke ku Rwanda karangiriye aho. Delponte yabivuze mu gitabo cye cyo mu mwaka w'2009 kuri paji 231 kugera kuri 232. Ku itariki ya 20 Gicurasi umwaka w'2003, Delponte yakiriye fagisi ya Departoma ya Leta Zunze Ubumwe ya Amerika imutegeka bundi bushya gushyikiriza guverinoma y'u Rwanda inyandiko ze zikubiyemo ibyavuye mu iperereza yakoze ku byaha byakozwe na FPR no kwemera kudakomeza gukurikirana mu butabera ibyaha byakozwe na FPR. Mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga, ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ariko kitagaragaza amazina ko hari abadiplomate bo mu bihugu by'uburengerazuba batangaje ko guverinoma y'u Rwanda yatewe ingabo mu bitugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza kugira ngo Delponte asimburwe. Iki kinyamakuru kandi cyatangaje ko abadiplomate bakomoka mu Bwongereza bari bavuze ko guhinduranya abashinjacyaha bakuru bizajyana no guhagarika burundu amaperereza kuri FPR. Iyi fax yakiriwe na Delponte igarukaho nanone na Florence Hartman mu gitabo cye yise Paix et Châtiment, amahoro n'igihano, kuva kuri paje ya 237 kugeza kuri paje ya 270, akanasobanura ibyatangajwe na The New York Times by'uko u Rwanda rwafashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza kugira ngo Delponte asimbuzwe, gukurikirana ibyaha byakozwe na FPR bite bihagarara kuko Delponte yari yaranze kureka amaperereza ashingiye ku bimenyetso simusiga yari afite. Delponte yahagaritswe mu nshingano ze ku itariki ya 28 Kanama 2003, itariki akanama k'umutekano Karoni katoye umwanzuro w'1503. Yasimbuwe na Hassan Abubakar Jallow aje akomeza kwemeza ko gukurikirana indege yahitanye abaperezida babiri bitari mu nshingano za TPIR. Uwabaye umushinjacyaha wa mbere wa TPIR wahoze ari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Afurika y'Epfo, Richard Goldstone, mbere utarashakaga ko ihanurwa ry'iyi ndege rivugwaho, nk'uko byatangajwe na Professeur Rengens mu minsi yashize, yahakanye mu ruhame iki gitekerezo
cyo kuvuga ko gukurikirana ihanurwa ry'indege yahitanye abaperezida babiri bitari mu nshingano za TPIR. Nubwo bwose hari ibimenyetso ku byaha byakozwe na FPR byari byarahawe agaciro na Delponte, nta muntu n'umwe mu ngabo zatsinze intambara za FPR cyangwa wo muri guverinoma ya Kagame wigezwe aregwa muri TPR kugeza uyu munsi. Nk'uko ibivugwa mu bitabo bya Delponte na Hartmann, abahanaguweho ibyaha mu rubanza rw'abasirikare ba mbere, ukubara inkuru kw'abatsinze intambara mu Rwanda na Jenoside yo mu Rwanda, byose ntibyuzuye na busa. Ibi by'uko nta muntu wa FPR cyangwa wa guverinoma ya Kagame wigeze agezwa imbere y'urukiko ngo abazwe ku byaha Delponte yari afite ibimenyetso, byagarutsweho na Kenneth Ross wa Human Rights Watch mu ibaruwa yo ku itariki ya 14 Kanama umwaka w'2009 yandikiye umushinjacyaha mukuru wa TPIR Hassan Abubakar Jallow amusaba ko TPIR yakurikirana abasirikare ba FPR ku byaha bakoze mu mwaka w'1994 kandi TPIR ikaba ibifitiye ibimenyetso. Uwari warabaye umutangabuhamya watanzwe n'umushinjacyaha wa TPIR Professeur Philippe Reyntjens yanzuye ko atazongera gutanga ubuhamya ku ruhande rw'ubushinjacyaha, kimwe n'uko byakozwe na Alison Deforge Lublevarsky mbere y'uko apfa igitaraganya aguye mu mpanuka y'indege yabereye hafi y'urugo rwe i Buffalo muri New York, abitangaza muri aya magambo: mu kwezi kwa Mata umwaka wa 2003, kugeza ku mpera za manda ya Delponte nk'umushinjacyaha mukuru, nari Arusha mu gihe na Alison Deforge yari ahari, tugira ngo dukore umwiherero wari kwitabirwa n'abakozi bo mu biro by'umushinjacyaha. Icyo gihe twahuye n'itsinda ryakoraga amaperereza yihariye ryari ryarashyizweho kugira ngo muri manda ya kabiri hazakurikiranwe ibyaha byakozwe na FPR. Iri tsinda ryashakaga ko tuganira ku buryo bizakorwa. Twatunguwe cyane n'akazi kari karakozwe n'iri tsinda. Abari barigize bari barakusanyije ibimenyetso simusiga birebana n'ahantu habarirwa hagati ya 15 na 20 FPR yari yarakoze ubwicanyi. Kuko bitashobokaga ko bose bakurikiranwa icyarimwe, twaganiriye kuri zimwe muri dosiye zashoboraga kuregerwa urukiko. Twaje kumvikana kuri dosiye enye: iya Butare, by'umwihariko ubwicanyi bwabereye hafi y'ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi EAV Kabutare no mu ishyamba rya Arboretum, ubwo FPR yageraga muri Nyakanga umwaka w'1994. Ubwicanyi bwabereye kuri sitade ya Byumba mu kwezi kwa Mata umwaka w'1994. Ubwicanyi bwabereye ahahoze ari muri komini Gitsi, hafashwe hakiri kare na FPR, bikaza kwemezwa ko ariho hantu honyine nta mututsi wishwe ubariyemo no muri Mata 1994, ndetse na Gakurazo aho FPR yishe abasenyeri n'abandi bihaye Imana ndetse n'abasivile muri Kamena umwaka w'1994. Muri izi dosiye zose hari amahirwe menshi yo kubona ibimenyetso ndetse n'abakekwa bazwi. Dusoza ibi biganiro twari dufite icyizere ko gukurikirana izi dosiye bigiye guhita bitangazwa mu mizo ya vuba cyane. Hashize imyaka irenga 6 nta cyabaye. Madame Florence Hartmann wari wungirije Kara Delponte mu gitabo cye yise Paix et Châtiment, amahoro n'igihano, yatangarije i Paris mwaka wa 2007, agaruka ku bintu byinshi bidafututse byabaye bisa n'ibyo Madame Delponte yanditse mu gitabo cye. Madame Hartmann
yakurikiranywe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho Yugoslavia TPY ashinjwa icyaha cyo kutavugisha ukuri kubera ibyo yanditse mu gitabo cye. Inyandiko yo kumuta muri yombi yatangajwe mu Ugushyingo umwaka wa 2011. Muri Gashyantare umwaka wa 2009, Madamu Del Ponte yahawe itegeko n'umukoresha we Guverinoma y'Ubusuwisi ryo kutazongera guhirahira ngo aganirire mu ruhame ibikubiye mu gitabo cye.